Spomen kosturnice na ostrvu Vido simbol je stradanja srpske vojske, naroda i države tokom povlačenja 1915. i 1916. godine. Danas, posle 100 godina, spomen kosturnice na Vidu i spomenici na ostrvu Krfu jedina su obeležja koja svedoče umiranju stotine hiljada ljudi. Grčko ostrvo Krf simbol je jednog od najtragičnijih perioda srpske istorije. Umiranje se završilo na Krfu aprila 1916. godine. Sve je počelo nekoliko meseci ranije u Srbiji, na obalama reka Save i Dunava. Rečnim brodovima i artiljerijom Austro-Ugarska i Nemačka prvih dana oktobra 1915. godine započinju napad na Beograd. Počela je velika ofanziva. Moćna Nemačka i Austro-Ugarska carstva rešila su da završe priču sa malom kraljevinom Srbijom. Austro-Ugarske ofanzive 1914. godine završile su se neslavno. Pobede nad Ceru i Kolubari odbranile su kraljevinu Srbiju od austro-ugarske okupacije. Posle pauze na frontu, oktobra 1915. godine, udruženim snagama su Nemačka i Austro-Ugarska vojska krenule u konačni obračun. Odavde, sa teritorije nekadašnje Austro-Ugarske, iz Zemuna, sa banatske strane, kreće napad na Beograd. Artiljerijska priprema počinje već 5. oktobra, nastavlja se 6. oktobra. Sutradan, u ranim jutarnjim časovima, 7. oktobra, neprijatelj prelazi Dunav i Savu. Jedan od svedoka, kapetan Živan Kezić, koji komanduje Sremskim dobrovoljačkim odredom, kaže: neprijateljski brodovi, kao neke crne plovke, kreću se površinom Dunava. Srpski vojnici na obalama reka očekuju napad neprijatelja. Na glavni grad Kraljevine kreću višestruko jače neprijateljske trupe. Vrhovna komanda srpske vojske odlučna je da brani grad, ali procenjuje da će zbog blizine neprijateljske teritorije to biti veoma teško. Dve zaraćene strane razdvajaju Dunav i Savu. Napadači i branioci nalaze se u neposrednoj blizini, na teritoriji današnjeg Novog Beograda, Austro-Ugarska, na teritoriji današnje Ade Ciganlije, srpska odbrana. Komandant velike ofanzive je nemački feldmaršal August von Mackensen, koji se te 1915. godine već proslavio pobedama na istočnom frontu. U odbrani Beograda malobrojnim vojnicima pridružuju se dobrovoljci, starci, žene i deca. Počinju bitke za odbranu grada. Ovde, na današnjem Dunavskom keju, počeši od Kule Nebojša, iskrcava se 8. Austro-Ugarski korpus. Branioci ih potiskuju nazad u reku, ali neprijatelj je mnogo brojniji. On nadire. Beograd, pored ostalih, brane 4 britanske baterije, artiljerijske, ruske 2 baterije, 1 francuska baterija. Kada neprijatelj bude prešao reke 7. oktobra, na ovim zidinama, na ovim obalama, razviće se bespoštetne borbe prsa u prsa. Austro-Ugarsko-nemačka vojska započinje ofanzivu i na drugim mestima. Prelaze reke Dunav, Savu i Drinu. Srpskih vojnika koji se suprotstavljaju neprijatelju je skoro duplo manje. Od Smedereva do Rama Dunav prelazi 11. nemačka armija. 3. srpska armija, koja ima zadatak da ih zaustavi, dobila je naređenje tek 5. oktobra da se ukopa na obali Dunava. Zato 103. nemačka divizija prelazi Dunav kod Rama bez ikakvog otpora, posle intenzivne artiljerijske pripreme.
Borbe za Smederevo počinju 9. oktobra i traju do 11. Pošto je Smederevo palo, put prema jugu, prema dolini Morave, za Nemce postaje otvoren. Žestok otpor srpskih vojnika ne može da zaustavi nemačko i austrougarsko napredovanje. Srpska vojska je nemoćna pred daleko jačim neprijateljem. Očekuje se dolazak i pomoć saveznika. Plan je da se pruži otpor neprijatelju i tako da vremena savezničkim trupama da krenu iz Soluna. Vlada Srbije tih dana nalazi se u Nišu, gradu koji je još od 1914. godine bio ratna prestonica Kraljevine Srbije. Postoji neka ipak nada da će saveznici stići, da će pomoći. Čemu se tu radi? Da, u gradu Nišu postoji i nada. Oni se nadaju dolasku saveznika, a konkretno dolasku Francuza. Francuzi su najavili tu pomoć koja će doći sa Solunskog fronta. A zbog toga u Srpskoj ratnoj prestonici živi nada i oni se užurbano pripremaju za doček te francuske vojske. Englezi neće ništa ni da obećaju. Ne, Englezi nisu, Francuzi su bar obećali. Francuzi su obećali tu pomoć, pa stoga niška deca u školama uče Marseljezu, francusku himnu koju će pevati kada francuska vojska dođe. Niške devojke sakupljaju cveće koje će pokloniti francuskim vojnicima kada budu došli. Kiti se Niška železnička stanica, pravi se slavoluk, ali saveznici nikada neće doći. Cveće i slavoluk dočekat će bugarski okupator. Saveznici neće doći. Bugarska vojska pridružuje se centralnim silama i 14. oktobra 1915. godine napada Srbiju sa istoka. 3 oružane sile sada napadaju Srpsku kraljevinu. Vrhovna komanda donosi odluku da se vojska povuče sa reka. Zaštitu traže u centralnim i južnim planinskim delovima zemlje. Osvojeni su Beograd, Smederevo, Šabac. Pali su Vranje i Leskovac. Počinje evakuacija Niša. Novi borbeni položaj srpska vojska nalazi u zapadnim delovima Srbije, u Kraljevu, gradu koji je planinskim vencima zaštićen sa svih strana. Opšte odstupanje srpske vojske počinje 15. oktobra. U Kraljevo dolaze regent, vlada, civili, vojnici. Svi su se sjatili na ovaj trg i na bočne ulice. Sirotinja spava po ulicima pod otvorenim nebom. Glad i kiše su najvažniji problem. Sve je razgaženo, blato je na sve strane. Oni koji imaju malo više novca smeštaju se u privatne kuće, u jedini hotel u gradu. To je hotel Pariz. Tu ljudi spavaju na podu, na kuhinskim stolovima, iza šanka. Nemate gde iglu da bacite. Francuske i engleske savezničke trupe kreću iz Soluna kako bi pomogle srpskoj vojsci. Bugari 22. oktobra zauzimaju Skoplje i time onemogućavaju spajanje saveznika i Srba. Malobrojne francuske i britanske trupe na jugu Makedonije ne mogu dalje. Čekaju pojačanje koje nikada neće doći. Prepušteni sami sebi, Srbi nemaju mnogo izbora. Strani poslanici u svojim poslanstvima spaljuju poveljivu prepisku. Dolaze na most na Zapadnoj Moravi i bacaju u reku žigove i pečate poslanstava. Knez Trubecki, Auguste Bob kažu ovo već liči na slom. Sa srpskom vojskom povlači se i admiral Ernest Trubridge, komandant britanske misije na Dunavu. Sa engleskim mornarima on je u Srbiju stigao još početkom 1915. godine. So here's Admiral Trubridge's collection. Ovo je kolekcija admirala Trubridgea. Get some of the journals out. Izvadit ćemo dnevnike. Dnevnici admirala Trubridgea neobično su dragoceni izvor za istoriju Srbije 1915. 1916. godine.
On svoje beleške vodi iz dana u dan. To su detaljni opisi prilika i ljudi u Beogradu, a zatim i u ostatku Srbije, jer on se povlači sa srpskom vojskom. On beleži očekivanja savezničkih misija da će se Srbija predati. On kaže, Srbi će nam otprilike reći, napale su nas Austro-Ugarska, Nemačka, Bugarska. Pomoć iz Soluna nismo dobili. Mi sada moramo da sklopimo separatni mir. Osim što očekuje da će Srbija, da bi opstala, sklopiti separatni mir sa Austro-Ugarima i Nemcima, admiral Ernest Trubrič u svojim dnevnicima prigovara i savezničkim vladama što ranije nisu pomogle Srbiji. Da će doći do velikog napada na Srbiju, kako navodi Trubrič, znalo se još početkom septembra 1915. godine. Admiral Ernest Trubrič deli tih dana sudbinu srpske vojske i države. Zajedno sa Srbima i on kreće u dalje povlačenje. Prvi dana novembra meseca 1915. godine dolinom reke Ibar kreće se nepregledna kolona srpskih izbjeglica. Oni prolaze pored utvrđenog grada Magliča, simbola srednjovekovne srpske slave, rezidencije arhijepiskopa Danila II. Iz 14. veka. Zabeleženo je da su mnogi ovde našli bar privremeno pribežište, među njima i grupa francuskih lekara. I dok se srpska vlada, srpski ministri, strani poslanici, masa naroda povlači dolinom Ibra, stari kralj, Petar I. Karađorđević, nalazi se na prvim borbenim linijama, daleko na severu, na području Ćuprije i Jagodine. Stari kralj je u Bagrdanu, na prvoj liniji fronta sa vojnicima Treće armije. Za to vreme hiljade i hiljade vojnika i civila povlače se Ibarskom klisurom. Novembar je, padaju kiše i već je hladno. Dolinom Ibra kreće se kolona u povlačenju. Ima mnogo dece, najmlađe majke nose u naručju. Većinom su seljaci. Ima mnogo činovnika i činovničkih porodica. Jašu volove, konje, većina pešači. Kreću se volovskim taljigama, čezama, fijakirima. Među njima ima Engleza, Rusa, to su mornari koji su pomagali srpskoj vojsci na Savi i Dunavu. Tu su članovi medicinskih misija iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, iz Danske. Čuju se najrazličitiji jezici, različiti akcenti. Ali to nije bezglava bežanija. Ostupnicu na severu štiti vojvoda Živojin Mišić sa svojom prvom armijom. General Pavle Jurići Šturm povlači se od Ćuprije ka Đunisu. Vojvoda Stepa Stepanović sa svojom drugom armijom štiti bok prema Bugarima i povlači se linijom Lebane, Medveđa ka Prištini. Srpski vojnici i civili koji se povlače Ibarskom klisurom prolaze pored manastira Studenice, zadužbine Stefana Nemanje. U Studenici se čuvaju mošti osnivača srednjovekovne srpske dinastije Nemanjića. Tu je i ćivot njegovog sina, Stefana Prvovenčanog, prvog srpskog kralja. Ovo su svete mošti, svetu kralja Stefana Prvovenčanog. Ovaj ćivot sa svetim moštima poneli su studenički monasi 1915. godine u povlačenje. To nije prvi put u srpskoj istoriji da se mošti prvoga srpskog kralja nose u izbjeglištvo. U strahu od terora i uništavanja srpskih svetinja, mošti svetoga kralja nošene su i tokom Kočine krajine i prvog srpskog ustanka. Iz doline Ibra, iz Studenice,
Srpsku vojsku put vodi pored Kopaoničkih vrhova ka Raškoj. Varoš Raška do Balkanskih ratova nalazila se na samoj granici Srbije. Dolaskom u Staru Rašku nalazimo se u srcu srednjovekovnih srpskih zemalja, Stara Raška. Ovde se prvih dana novembra 1915. godine nalaze prestolonaslednik, vlada, vrhovna komanda, poslanici Skupštine, vodeći srpski intelektualci. Stanovnici Raške su premijera Srbije Nikolu Pašića sretali tih dana kako šeta ulicama i prelazi preko mosta na Ibru. Postoje svedočenja koja govore da se Pašić tada zabrinuto pitao da li će Raška postati grobnica srpskog naroda. Vojna situacija je veoma teška. Sa severa i zapada napreduju Nemci i Austro-Ugori, sa istoka i juga dolaze Bugari. Saveznici ne uspevaju da se probiju iz Soluna. Vlada u Raškoj zaseda u kući lokalnog trgovca Kursulića. Od svih sednica vlade koje su održane u ovoj kući, sednica od 4. novembra 1915. bila je najvažnija. Na toj sednici odlučeno je da nema predaje, da nema sklapanja separatnog mira sa neprijateljem i da su povlačenje i nastavak borbe jedini izlaz za srpsku vojsku i državu. Pašić je rekao da Srbija mora da ostane lojalna svojim saveznicima. Osim toga, ako se preda, ona neće moći da računa na podršku saveznika onog časa kada bude došlo vreme za ostvarenje njenih ratnih ciljeva. Vojvoda Putnik je rekao da je vojska spremna da se bori do kraja i da se, ako je potrebno, povuče i preko Albanije. Sa vladom u Raškoj tih dana nalaze se i sve najvažnije državne institucije. Tu su i dragocenosti koje su ponete u povlačenje. U Raškoj se tih dana nalaze i vojni avioni, aeroplani, kako su ih tada zvali. Na ovom polju nalazio se improvizovani aerodrom za francuske aeroplane. Oni su bili od ogromne pomoći za srpsku vojsku. Zahvaljujući njihovim izviđanjima, srpska vojska je izbegavala opkoljavanje. Znatiželjni stanovnici Raške dolazili su da vide aeroplane. Jedan od njih se suviše približio sa svojom svećom. Bila je noć. Aeroplani su imali platena krila. Avion je izgoreo. I tako je srpska vrhovna komanda ostala bez jednog aviona. Preostali malobrojni aeroplani učestvuju u daljim borbenim akcijama srpske vojske. Napadi neprijatelja ne prestaju. Srpska vojska mora u povlačenje. Iz Raške kreće ka Kosovu, središtu srednjovekovne Srbije. Ulazak na Kosovo znači ulazak u prostore sećanja na veličinu, moć i propast srednjovekovne srpske države. Utvrđeni grad Zvečan bio je jedan od dvorova Nemanjića. U njemu je smrt našao i kralj Stefan Dečanski. Ovim putem prolazi srpska vojska, ovim putem prolaze srpske izbeglice. U Mitrovicu 12. novembra 1915. godine najpre stiže srpska vlada. Dolazi vrhovna komanda, a potom u Mitrovicu stiže i vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar Karađorđević. U varoš sa oko 10.000 stanovnika dolaze brojne kolone. Oko 200 do 300.000 ljudi, kako se tada procenjivalo, traži smeštaj po mitrovačkim hotelima, kućama, ulicama. U gradu nema dovoljno hrane za toliko ljudi. Počinje da vlada glad. Sredinom novembra srpske kolone sležu se na Kosovo. Kraj meseca, na području od Mitrovice do Starog Kačanika, na širem području Kosova polja, nalazi se sva srpska vojska. Plan je probiti se kroz bugarske redove preko Kačanika ka Skoplju i spojiti se sa saveznicima. Posle 2 neuspela pokušaja proboja, jedini put koji vodi u slobodu, u spas, vodi preko Metohije, ka Crnoj Gori i ka Albaniji. Na tom putu kolone prolaze pored Gazimestana, poprišta slavne kosovske bitke
iz 1389. godine. Zapisi iz vremena povlačenja svedoče da su ljudi bili duboko svesni simbolike, činjenice, da se sudbina Srbije ponovo odlučuje na Kosovu. Sam regent Aleksandar Karađorđević se pita da li će Kosovo biti naše drugo Kosovo, da li će slobodna, novovekovna srpska država propasti na Kosovu baš onako kao što je ovde propalo srednjovekovno srpsko carstvo. Ovde, na Kosovu polju, po poslednji put sakupit će se sva srpska vojska. Izbeglice, nekoliko stotina hiljada ljudi, žena i dece, 3 srpske armije, trupe odbrane Beograda, trupe novih oblasti, Timočka vojska. Odavde oni će se kretati prema Metohiji, prema Peći, Đakovici, prema Prizrenu. Sastaće se tek na obalama Albanije. Manji deo vojske i izbeglica kreće ka Prizrenu. Jedan od najlepših metohijskih gradova svedoci sada opisuju kao grad sa zatvorenim prozorima i negostoljubivim Albancima. Prvobitno je bio plan da se iz Prizrena ide do albanskog grada Piškopeje, pa potom preko Debra i Struge do Soluna. Napredovanje neprijatelja pokvarilo je srpske planove. Jedan od učesnika u povlačenju kaže: u Prizrenu smo se našli u Mišolovci. Bugari su presekli ostupnicu kod Debra. Pala je Priština. Ulicama Prizrena hodaju uznemireni, uplašeni civili. Zapitkuju oficire, strane poslanike, ministre. Kuda dalje? Srpska vrhovna komanda naredila je evakuaciju Prizrena 25. novembra. Grad napuštaju regent, vlada, vrhovna komanda. Kralj Petar napustio je Prizren u trenutku kada su se Bugari nalazili na samo 8 km od njega. Kralj je napustio Srbiju, ali ne i državna znamenja. Kruna je ostala na tlu okupirane zemlje. Ona je bila sakrivena ovde, u zgradi Prizrenske bogoslovije. U Prizrenu je izdato naređenje o napuštanju otadžbine. Kolone se tu dele. Putem koji iz Prizrena kroz Albaniju vodi ka Skadru, povlačit će se različitim tempom kralj, regent, vlada, vrhovna komanda i manji deo vojske. Glavnina vojske i civila krenuće iz Peći da bi preko crnogorskih planina stigla do Albanije i Skadra. Ali nisu svi krenuli u povlačenje. Sada je reč o napuštanju otadžbine. Posle svih stradanja, odlasku u nepoznato. Skoro trećina srpske vojske je dezertirala. Ovde u okolini Prizrena, samo za jednu noć, ceo jedan konjički puk izgubio je polovinu ljudstva. Ljudi žele da se vrate kućama, ali Austro-Ugari i Bugari ih hvataju u dolinama reka i šalju u zarobljeničke logore. Veliki broj civila sada se vraća kući. Ostali nastavljaju borbu za kralja i za otadžbinu. Na putu iz Prizrena ka Peći, kolone prolaze pored manastira Visoki Dečani, jednog od najlepših srpskih manastira na Kosovu i Metohiji. Za mnoge je noćenje u manastiru bio predah. Ostalo je zabeleženo da su brojne strane diplomate prisustvovale jutarnjoj liturgiji i da su službu doživeli kao trenutak spokoja i utehe u haosu koji je oko njih tih dana vladao.
Panika koja se osjećala u Prizrenu, u Peći se pretvorila u očajanje. Branislav Nušić, koji je svedok, kaže da mu je Peć ličila na grobnicu, a ljudi su njome prolazili kao senke bivših ljudi. U Peći gore vatre, spaljuju se dokumenti, komora, municija. Nesloga, kako i šta dalje, postoji čak i među vojvodama i generalima. Vojvode i generali sastaju se u jednoj od begovskih kuća u Peći. Stižu vesti da se nemačke divizije povlače i da je za Nemačko carstvo bitka gotova, jer je Srbija već poražena. Vojvoda Živojin Mišić na sastanku u Peći traži da se krene u ofanzivu, u odlučnu bitku na Kosovu polju. U tom trenutku kralj, regent i vojvoda Putnik već su u Albaniji. Posle žestokih rasprava na 3 sednice, komandanti armija i odbrane Beograda odbijaju Mišićev predlog. Izveštaji sa terena govore da je srpska vojska u tako lošem stanju da ne može da krene u ofanzivu. Kod Peći je naređeno da se zakopava teška i poljska artiljerija. Vojnici plaču dok sahranjuju topove za koje su verovali da su bili nepobedivi još od 1912. godine. Treba zapamtiti mesta gde su oruđe zakopana, poneti zatvarače i nišanske sprave. Nastupa jedna od najtežih etapa povlačenja. Put iz Peći vodi ka strmoj i teško prohodnoj Rugovskoj klisuri. Tuda kreće druga armija vojvode Stepe Stepanovića. Sa njima su i strane diplomate, medicinske misije i izbeglice. Probijaju se kroz zaleđenu klisuru reke Bistrice i na putu prema Andrijevici izbijaju na planinski vrh Čakor. Čakor je bio jedno od najvećih iskušenja za drugu srpsku armiju vojvode Stepe, koja se upravo probila kroz Rugovsku klisuru. To je bio jedan od najviših vrhova koji je taj deo srpske vojske prešao, preko 1850 metara nadmorske visine. Temperatura niža od minus 20 stepeni. Toliko je sneg napadao da se staza ne vidi. Oni koji skrenu propadaju. Oni koji napuste svoju jedinicu umiru od smrzavanja. Čakor je zapamćen kao planina smrti. Mislili su, kada uđu u Crnu Goru, da će ih sačekati magacini sa hranom. Toga nije bilo. Očekivali su pomoć lokalnog stanovništva. Ljudi nisu imali dovoljno ni za sebe. Vojska se sa mukom probijala kroz beskrajne kolone izbeglica, bežanija, kako su i tada zvali. Ranjeni, bolesni, gladni, premoreni, promrzli. Tako tih dana izgledaju srpski vojnici i izbeglice koji sa Čakora i iz Berana stižu u Andrijevicu. Preko Crne Gore ka Albaniji povlači se najveći broj srpskih vojnika. Srpske armije koje su se kroz Crnu Goru povlačile u 2 pravca, sastale su se ovde, kod Andrijevice, na reci Lim. Odatle su zajedno nastavile put ka Podgorici. Sa njima su bile i savezničke misije. Kolona je bila toliko dugačka da kada je čelo stiglo u Podgoricu, začelje je tek kretalo iz Andrijevice. Austro-ugarske trupe su u tom trenutku, početkom decembra 1915. godine, osvojile skoro celu Srbiju. Na red je došla Crna Gora. Vode se žestoke borbe u dolini Tare. Crnogorska vojska brani otadžbinu, ali i omogućava srpskoj vojsci odstupnicu u povlačenju. 2 srpske vojske štite odstupanje preko Crne Gore. To su prva armija vojvode Živojina Mišića i sandžačka vojska Serdara Janka Vukotića. Crnogorci 3 meseca vode teške borbe na frontu dugom 145 km. Vrhunac je bila Mojkovačka bitka koja se odigrala upravo ovde. Neprijatelj je zaustavljen. Time je omogućeno izvlačenje posljednjih delova prve srpske armije koja se nalazila u rejonu Andrijevice. Crnogorska vojska nije mogla dugo da izdrži pred moćnim neprijateljem. Kralj i vlada potpisuju kapitulaciju i napuštaju zemlju. Srpska vojska je već uveliko u Albaniji. Prošla je Podgoricu i sredinom decembra stigla u Skadar. Od Podgorice, glavnina srpske vojske sa izbeglicama, kreće se obodom Skadarskog jezera.
manjina prelazi jezero brodovima, ali većina se kreće ovim močvanim predelima prema gradu Skadru. Tako izmoreni, oni ulaze u grad. Srpska vojska u Skadar dolazi iz dva pravca. Prvi vodi preko Crne Gore. Iz Peći, preko Andrijevice i Podgorice u Skadar dolazi glavnina srpske vojske. Tu su 1., 2. i 3. armija, kao i trupe odbrane Beograda. U Skadar drugim pravcem iz Prizrena stižu regent, kralj, vlada, vrhovna komanda. Tim putem idu i trupe novih oblasti. Oni iz Prizrena preko Ljum Kule i sela Puke stižu u Skadar. Dolinom reke Beli Drim, od Prizrena, kretala se srpska vojska. U mestu Žur, posljednjem na granici, pre napuštanja Srbije, srpski vojnici su se saginjali i svoje marame kupili srpsku zemlju, stavljali su je u svoja nedra. Sa puta ka reci gurali su kola koje nisu mogla da prođu dalje. Iz Ljum Kule srpska vojska nastavlja preko Vezirovog mosta i masivnih planina ka Skadru, Lješu i Primorju. Vezirovog mosta danas u Ljumi više nema. Ispod površine veštačkog jezera Fjerza nalazi se slavni Vezirov most. U decembru 1915. preko njega su morali da pređu svi. Kralj, regent, srpska vlada. Bio je toliko strm i tako zamrznut da su ljudi mogli na njega da se uspnu, ali silaženje je bilo dramatično. Ljudi, konji sa mosta su padali u reku Drim. Most je ostao upamćen po čuvenoj fotografiji na kojoj vojnici na ramenima nose nosiljku sa bolesnim vojvodom Radomirom Putnikom. Vojnici su tokom celog puta nosili starog načelnika generalštaba srpske vojske. Prešavši reku Drim, kolone vojske i izbeglica naišle su na teško prohodne planinske visove. Ovo je bio najkraći i najopasniji put prema Skadru. Bio je dug 115 km, međutim regent ga je prešao za 2,5 dana. Srpskoj vladi trebalo je 5 dana, a vrhovna komanda prilazila ga je čak 12 dana. Jedan srpski vojnik kaže, mislio sam kada pređem planinu da me čeka ravnica, a ono planina na planinu. Srpski vojnici i civili umiru od hladnoće, umora, bolesti i gladi. Zima je, početak decembra. U surovim albanskim planinama nigde nema zaklona, hrane, nema odmora. Na ovom pravcu preko visokih vrhova i planine Čafamalit srpski vojnici stradaju i od brojnih napada albanskih plemena. Na putu kroz Albaniju kiša se pretvara u susnežicu i sneg. On narasta do 1,5 m, 2 metra. Ljudi se kreću kozim stazama. Nemaju zimsku opremu, opance su se raspali. Umotavaju noge u krpe, koje su vrlo brzo sasvim mokre. Prelaze dnevno tek po 10 km. Ljudi govore, ako ne znaš gde je put, gledaj gde leže mrtvi srpski vojnici. Izići ćeš na more. Ne zna se tačno koliko je srpskih vojnika izgubilo život prilikom povlačenja kroz Crnu Goru i Albaniju. Postoje procene da je oko 20.000 ljudi ostalo večno da leži u snegu albanskih i crnogorskih planina. U Skadru se ponovo svi okupljaju. Tu su regent, vlada, Narodna skupština, vrhovna komanda, mitropolit, predstavnici stranih misija, izbeglice. Tu su trupe koji su došle iz Prizrena, ali i vojska koja je stigla iz Peći. U grad na Bojani najpre stiže srpska vlada. Glavnina vojske okupit će se u Skadru u periodu od 15. do 21. decembra 1915. godine. Mnogi srpski vojnici koji su stigli pod Skadar 1915. godine ovde su već bili 2 godine ranije kada su u Balkanskim ratovima učestvovali u opsadi Skadra. Odavde su dolazili Crnogorci, odavde vojska Kraljevine Srbije. Mnogi su se sećali da su ovde po zidinama jednog od najslavnijih srpskih srednjovekovnih gradova
ostavili svoje mrtve, svoju braću, rođake, prijatelje. I 1915. godine srpski vojnici ponovo umiru u Skadru. To više nije stradanje u borbi, to više nije smrt koja dolazi od puščanog metka. U Skadru se sada umire od glada. U gradu nema hrane koju su saveznici obećali. U Skadar ulaze srpski vojnici u grupama, izmešana pešadija i konjica. Ljudi su gladni, premoreni, bolesni. Od kiše se kriju pod strehama obližnjih kuća. Sva vrata su zatvorena, prodavnice su zatvorene, Albanci su uplašeni. Ljudi umiru po ulicama, svuda su leševi konja. Glad u Skadru je jedan od najstrašnijih epizoda albanske Golgote. Umire se na skadarskim ulicama, u vojnim logorima oko Skadra, umire se na putu ka Lješu i Svetom Jovanu Medovskom. Sve vreme dok su se povlačili kroz surove i neprohodne planine, vojnici i izbeglice očekivali su da će spas naći kad dođu do mora. Ovde, u Svetom Jovanu Medovskom, Srbi su po prvi put vidjeli more. More je za njih bilo nada, spas. Očekivali su magacine sa hranom i savezničke brodove. Ničega nije bilo. Ogromno razočarenje. Samo nekoliko ubogih, napuštenih turskih kuća. Kiša je neprekidno padala. Duvao je hladan vetar sa mora. Hiljade ljudi, žena, dece, staraca, nedeljama su ležale i gledale u pučinu. Ljudi su ostajali ujutru kraj ugašenih vatri, mrtvi. Njihovi prijatelji, braća, rođaci, dolazili su da ih pokupe, sahranjivali su ih pored stena ili su ih nosili na čamce i polagali u more. Nikada nećemo saznati koliko je srpskih vojnika smrt našlo na obali i u vodama Medovskog zaliva. Ova luka, koja se nalazi na oko 50 km južno od Skadra, trebalo je po svim planovima da bude glavna pomorska baza za snabdevanje i evakuaciju srpskih izbeglica i vojske. Međutim, saveznički brodovi nisu mogli bezbedno da uplove u Sveti Jovan Medovski. Peščana obala bila je suviše plitka, a neprijatelj i suviše blizu. Kotor je bio svega pola sata leta za hidroavione neprijateljske vojske koji su svakodnevno napadali. Podmornicama je dovde trebalo sat vremena. Ovde, u blizini, potonuo je brod Brindisi koji je nosio više od 400 dobrovoljaca Crnogoraca koji su dovde došli iz Severne Amerike. Svaki drugi brod koji je ušao u Medovu bio je potopljen. Zaliv je bio prepun potopljenih brodova. Iz vode su virile katarke i dimnjaci parobroda. Zbog opasnosti od mina, podmornica i hidroaviona, saveznici u decembru obustavljaju dopremanje hrane u Sveti Jovan Medovski. U periodu od 7. do 29. decembra 1915. godine nijedan brod nije uplovio u Medovsku luku. Sledovanja hrane postaju sve manja. Srpski vojnik dobija 200 grama hrane dnevno. Ubrzo i to nestaje. Regent Aleksandar i vlada svakodnevno zasedaju u zgradi Skadarske opštine. Viđaju se sa predstavnicima savezničkih zemalja i na sve načine pokušavaju da nađu rešenje za spas vojske i države. Situacija iz dana u dan postaje sve teža. Regent Aleksandar Karađorđević napisao je pismo ruskom caru Nikoloju II. Romanovu 18. decembra u kome ga je molio da spase srpsku vojsku od sigurne propasti. Car je odgovorio 22. decembra. U pismu izrazio divljenje za hrabrost sa kojom je srpska vojska prešla Albaniju i Crnu Goru. Obećao je pomoć i vaskrs srpske države. Tek posle odlučnih zahteva ruskog cara
njegovog ministra spoljnih poslova Sazonova. Pomoć je počela da stiže. Iz Medove početkom januara 1916. godine kreće i prvi transport srpskih vojnika. 1400 ranjenih i bolesnih prevezeno je brodovima u Bizertu, Tunis. Bili su u tako lošem stanju da su izgledali kao živi kosturi. Transportom i evakuacijom u Svetom Jovanu Medovskom komanduje engleski admiral Ernest Trubridge, koga srpska vlada postavlja za komandanta luke. Trubridge, koji je iz Velike Britanije u Srbiju došao još početkom 1915. godine, odigraće značajnu ulogu i u ovim sudbonosnim danima. Postaće savjetnik i lični prijatelj regenta Aleksandra. Admiral Trubridge je imao veliku kolekciju ordenja i medalja. Možete li nam reći šta ovdje imate? Rekao bih da je najviši od njih orden Belog orla prvog stepena. Ovo je orden za ratne zasluge, a ovo je verzija istog tog ordena, ali za zasluge u miru. Kao što vidite, vrlo su slični. Nisam sasvim siguran kada ih je dobio, ali rekli su nam da je ovaj ratni orden u stvari regentov lični orden. Zanimala su vas moja dugmad za manžetne. Njih je moj deda dobio od regenta Aleksandra. Ne znam kad. S jedne strane je srpski grb, a s druge su inicijali. Da li su to Karađorđevi inicijali? Ne, ovo je slovo A od Aleksandar, kao nova su. Najverovatnije potiču iz 1918. S ponosom ih nosim. Pored admirala Trubridgea, uz kadru Lješu i Medovi ima i mnogo savezničkih vojnika i oficira. Tu su Crnogorci, koji su ovaj deo Albanije zauzeli juna 1915. godine. Tu su i Francuzi. U okolini skadra su i pripadnici britanske jadranske misije, koja je formirana za pomoć srpskoj vojsci u Albaniji. Tu su i Italijani, koji u Albaniji vide svoju interesnu sferu. Strane diplomate svakodnevno šalju izveštaje iz skadra koji u Pariz, London, Petrograd i Rim stižu sa popriličnim zakašnjenjem. Ovdje u Parizu ne zna se šta se tačno događa sa srpskom vojskom. Informacije su kontradiktorne i kasne. Italijani kažu da srpskih vojnika koji su stigli do obala Albanije ima samo 50.000. Srbi opet kažu da ih ima preko 150.000. Glavni izvor podataka za francuski generalštab je vojni ataše, pukovnik Fournier, koji sa srpskom vojskom stiže do skadra. Ratni izveštaji i dopisi pukovnika Fourniera iz perioda povlačenja kroz Crnu Goru i Albaniju čuvaju se u francuskom vojnom arhivu u dvorcu Vincennes. Ovdje je zabeležena kompletna karijera pukovnika Fourniera. To je tipski oficirski dosije sastavljen u Francuskoj. Postoje desetine hiljada ovakvih dosijeja. On sadrži sve informacije od početka Fournierove karijere pa sve do njegove smrti 1946. godine. U ovakvim dosijeima kad nailazimo i na fotografije. Ovo je slika pukovnika Fourniera napravljena 1914. Fournier se u izveštajima koje je slao francuskom generalštabu bavio i pitanjem reorganizacije i evakuacije srpske vojske. Zanimljivo je da je on, kako nam pričaju francuski istoričari, još krajem oktobra 1915. godine predlagao da se srpska vojska evakuiše sa Balkana. Bonjour, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va? Ça va très bien, on y va. Fournier, koji je u međuvremenu stigao u Skadar, ide u srpski generalštab i predlaže evakuaciju srpske vojske na ostrvu u Egejskom moru, u Solun, Italiju, na Siciliju, Korsiku ili u Severnu Afriku. Dakle, Fournier predlaže ceo niz destinacija za evakuaciju. Zatim, što je najznačajnije,
šalje izveštaj tog razgovora francuskom generalštabu, a general Joffre i tada usvaja njegov predlog. Francuski generalštab na kraju formira specijalnu misiju za pomoć srpskoj vojsci. Na čelu misije nalazi se general Pierron de Mondesir, koji krajem decembra 1915. godine dolazi u Skadar, Ljež i Medovu. Traži se rešenje za evakuaciju i reorganizaciju srpske vojske. Saveznici i dalje ne znaju šta da čine sa srpskom vojskom. Italijani predlažu da ona ostane u Albaniji, ali na području između Tirane i Elbasana. Srbi kažu, mi taj teren ne možemo da branimo. Sa istoka Srbi bi bili ugroženi nastupanjem Bugara. Sa severa napreduju Austrijanci. Francuzi predlažu da Srbi budu evakuisani u Tunis, u Bizertu. Na kraju, 7. januara donesena je odluka, to je bila francuska ideja, da Srbi budu prebačeni na ostrvo Krf. Iako je odluka da srpska vojska bude evakuisana na Krf doneta još 7. januara 1916. godine, transporti iz Medove nikako da počnu. Luka Sveti Jovan Medovski nije bezbedna za masovni transport koji bi trajao satima i danima. Saveznici predlažu Drač i Valonu. Za iznemoglu i iscrpljenu srpsku vojsku to znači novih 100 do 200 km pešačenja. Posle silnih pregovora, regent Aleksandar teška srca izdaje naređenje da se krene u novo povlačenje. Odlazak iz Skadra i Medove ubrzalo je i napredovanje Austro-Ugara sa severa. Srpski vojnici su otišli, a u Skadru su ostali srpski grobovi, koji su decenijama podsjećali na strašno stradanje koje je tih dana u gradu na Bojani doživeo srpski narod. Na mestu gde se danas nalazi Skadarska bolnica, sve do 60. godina 20. veka bilo je groblje skadarskih Srba. Ovdje je sahranjeno oko 1500 srpskih vojnika. Tu se nalazio krst visok 3 metra. Na njemu je pisalo srpski ratnici. Svakog Vidovdana za vreme Kraljevine Jugoslavije ovdje je služen parastos. U Kraljevini Jugoslaviji planirano je da se u Skadru izgradi spomen kosturnica u kojoj bi se nalazilo oko 5000 posmrtnih ostataka srpskih vojnika iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Krajem 30. godina prošloga veka urađena je i skica. Sredstva su planirana, ali do sprovođenja plana nije došlo. Danas nema ni spomen kosturnice, niti srpskih grobova. U Skadru više nema znamenja koje bi čuvala uspomenu na stradanje srpskih vojnika. Ali ovde, na katoličkom groblju, pronašli smo spomenik koji je podigla Austro-Ugarska. Ovde je sahranjeno, kako se kaže, 518 vojnika, austro-ugarske i neprijateljskih vojnika. Tu se pominje 156 srpskih vojnika. Pretpostavljamo da su to vojnici koji su ostali u bolnici i nisu mogli da budu evakuisani sa srpskom vojskom. Iz Skadra je polovinom januara evakuisana srpska vlada i mnogobrojni srpski činovnici i izbeglice. Oni su brodovima iz Medove prevezeni u Brindisi, glavnu savezničku luku na jugu Italije. U Brindisi je iz Valone nešto ranije stigao i kralj Petar Karađorđević. Stari kralj bio je nezadovoljan odnosom Italijana prema srpskoj vojsci u Albaniji. Kralj Petar I Karađorđević stigao je u Brindisi 24. decembra 1915. godine. General Mondesir svedoči da su ga Italijani u Valoni držali kao zarobljenika. Bio je toliko ljut da je odbio da izađe sa broda, da se iskrca na obale Brindisija. Pripremljene su ceremonije, ponuđen mu jedan dvorac u blizini grada. Sve je odbio. Tražio da ga zovu general Topola.
vrlo brzo napustio je Brindisi i otišao put Grčke. Pa ne znam da li baš možemo govoriti o trvenju između Italije i Srbije. Međutim, iako je s jedne strane dolazak desetina hiljada srpskih vojnika i izbeglica u Albaniju kod italijanske vlade potakao velike simpatije, a ona je bila spremna da gotovo odmah pruži potrebnu pomoć izbeglicama i srpskim vojnicima, sa druge strane, taj dolazak je svakako morao izazvati i zabrinutost. U stvari, samo prisustvo srpskih vojnika u Albaniji i činjenica da je srpska vojska već kročila na teritoriju Albanije, mogla je na neki način Srbiju da navede da zahteva širenje svoje teritorije na račun Albanije. Januara 1916. u Brindisi stiže Nikola Pašić. Sa njim dolazi cela srpska vlada. Ovde, u današnjem hotelu Internacionale, bio je smešten italijanski kralj Vittorio Emanuele III. Tu se Pašić sreo sa italijanskim kraljem. To je bio prvi susret sa poglavarem neke savezničke države od trenutka kada su Srbi napustili svoju zemlju. Od tog trenutka, od tog susreta, odnos Italijana prema Srbima naglo se popravio. Premijer Nikola Pašić i članovi vlade otišli su u Brindisi. Regent Aleksandar ostao je u Albaniji. Želeo je da podeli sudbinu svoje vojske i da sa njom nastavi povlačenje. Tih dana Aleksandar Karađorđević imao je veoma tešku operaciju. Srpska vojska napušta Skadar, Lješ, Medov. Idu do sigurne luke. Pešice do Drača i Valone. Počinje novo, možda još teže stradanje. Kiša je tih dana neprestano padala. Izlile su se reke koje su presecale put srpskoj vojsci. Svuda je voda, blato i glib. Iznemogli srpski vojnici jedva se probijaju. Usledila je nova, po mnogima najteža etapa celokupnog povlačenja. Od Lješa i Medove do Drača i Valone pružale su se beskrajne močvare, baruštine. Staza više nije bilo. Ljudi su se kretali kroz vodu. Padali su i umirali usta punih blata i vode. Virila su tela mrtvih vojnika. Jedan svedok kaže da su tražeći tvrdo tle morali da gaze po telima svojih mrtvih drugova. Rastojanje od Lješa do Valone iznosilo oko 240 km. Samo 40 km pravog puta. Sve ostalo bile su baruštine. Kada su stigli do reke Mat, Moravci su povikali Morava, Morava. Ličilo im je na njihovu reku. Ona je ovdje bila široka oko 80 metara, duboka 2 do 3 metra. Srbi su je prelazili uz pomoć skela koju su podigli engleski inženjerci. Sa srpskom vojskom reku Mat ovdje je prešao i regent Aleksandar Karađorđević. On je tih dana trpeo strašne bolove posle teške operacije koju je podneo. Njegovi gardisti na blatnevim, teško pristupačnim mestima nosili su ga na leđima. Srpska vojska koja je krenula iz Skadra, Lješa i Medove, krajem januara stigla je u luku Drač. Mnogo pre njih u Drač su stigli regruti, dečaci uzrasta od 17 do 19 godina koji su se kretali trećim pravcem povlačenja kroz Albaniju. Jedni su u Albaniju i Drač stigli preko Crne Gore, drugi su do Drača stigli preko planina u severnoj Albaniji, dok su regruti i vojnici Timočke divizije išli kroz planinske vence severoistočne i istočne Albanije. Od ostalih vojnika odvojili su se u Ljumi i krenuli na Piškopeju, Debar i Strugu. Prvobitna ideja je bila da se regruti preko Ohridskog jezera i Struge probiju do Soluna. Regruti su u povlačenje krenuli bez odgovarajuće vojne obuke, bez dobre opreme i bez regulisanog snabdevanja hranom.
Oni su povedeni kako bi jednog dana popunili redove istrošene srpske vojske. Na ovom putu stradanja sa regrutima idu i austrougarski zarobljenici koji su zarobljeni u bitkama 1914. godine. Sa njima su i pripadnici Timočke vojske. Najgori deo puta, kroz albanske planine, desetkovao je te jedinice. Zima, promrzline i neprekidni napadi Albanaca. Ljudi su pekli kožu sa svojih opanaka i jeli je. Po našim podacima, 33.000 regruta krenulo je u povlačenje krajem oktobra 1915. godine. Strugu ih je napustilo 17.000 manje. Nemamo precizne podatke. Veliki broj je dezertirao. Nikada nećemo znati koliko je tih momaka stradalo na ovom putu. Bugarska vojska napreduje. Na teritoriji Makedonije osvaja Strugu i regrutima, Timočkoj vojsci i zarobljenicima preseca put ka Grčkoj. Oni se iz Struge sada povlače ka Elbasanu, Tirani, Draču i Kavaji. Regruti su od svih srpskih trupa prvi stigli u Albaniju. Oni su u Tirani već početkom decembra 1915. godine. Od oko 33.000 mladića, koliko ih je krenulo iz Srbije, u Tiranu je stiglo samo 11.000. Njihovo umiranje se nastavilo. Put je regrute i zarobljenike iz Tirane i Drača vodio ka Valoni. Na tom tragičnom putu povlačenja zaustavljeni su u albanskom gradu Fijeri. 11. decembra u Fijeri su stigle srpske rezervne trupe. U njihovom sastavu bili su i regruti. Međutim, njihov boravak u Fijeru nije bio ni diplomatski, ni vojno pripremljen. Italijani nisu hteli da im dozvole da od Drača stignu do Valone, odakle trebalo da budu evakuisani. Nalazili su se ovde, na visovima iznad Fijera, u logoru u kome su dobijali tek po malo proje da bi preživeli. Ovde, u albanskom gradu Fijeru, na mestu gde se danas nalazi ova crvena zgrada, danas je to privatni univerzitet, umrlo je 1029 srpskih regruta, srpskih momaka. Ovde na ovom trgu umirala je budućnost Srbije. Srpski lekari su ušli u napušten konak Omer Paše koji se nalazio na ovom mestu. Tu su otvorili srpsku poljsku bolnicu. Nisu imali osnovnu opremu, nisu imali lekove. Dnevno je umiralo 40 do 60 tih nesrećnih momaka. Sačuvani su podaci da je u Fijeru i okolini umrlo oko 1800 srpskih vojnika. Vrhunac stradanja srpskih regruta odigrao se na reci Vojuši. Italijani su ih ponovo zaustavili. Srpski regruti ostali su na ovoj obali. Italijani su se nalazili s druge strane. Glavnokomandujući italijanskih trupa, general Bertotti, naredio svojim vojnicima da pucaju srpske regrute ukoliko se ovi usude da pređu reku. Italijani su tvrdili da je srpska vojska ušla u njihovu interesnu sferu, da bi u njoj ostala. Tvrdili su takođe da su srpski vojnici opasni jer imaju koleru. Za takve vesti nije bilo nikakvih osnova. Srbi su ostali ovde da čekaju dozvolu da nastave. Regruti su na reci Vojuši i u gradu Fijeri čekali skoro mesec dana da uđu u Valonu kako bi bili evakuisani. Italijani su polovinom januara promenili svoj stav i u kasnijem periodu odigrali najvažniju ulogu u spasavanju srpske vojske. Regruti su prevezeni italijanskim brodovima i prvi iskrcani na ostrvo Krf. Albansku Golgotu preživelo je samo 4.000 mladića, uzrasta od 17 do 19 godina. I dok su srpski regruti i austrougarski zarobljenici u blizini Valone, glavnina srpske vojske je u Draču. Procene su da se tih dana polovinom januara 1915. godine na rastojanju od Drača do Valone nalazilo između 140 i 150 hiljada srpskih vojnika. Ne zna se koliko je izbeglica bilo sa njim. Tu na Dračkoj plaži sede srpski vojnici i čekaju prve transporte.
Stanje u gradu je teško. Izbjeglice su u očajnom stanju, ali vojnici po prvi put počinju da dobijaju redovna sledovanja hrane. Nedovoljno, ali ipak nešto. Dobili su po pola kilograma hleba dnevno. U isto vreme neprijateljski avioni svakodnevno ugrožavaju Drač. Oni bombarduju i ubijaju ljude. Oni bacaju letke kojima pokušavaju da ubede Srbe da se predaju. Tu se kaže, Srbi vojnici, braće Crnogorci, uvidevši bezuspešnost dalje borbe, zamoliše mir i položiše oružje. Tu se dalje pripoveda kako je Crnogorcima, pošto su se predali, odlično. I onda se kaže, položite oružje i vratite se svome domu, gde sad vlada mir i red, gde vas očekuju željni. Srpskim vojnicima u ovom gradu pretila je opasnost i od napada austro-ugarskih hidroaviona i brodova. Albanci su u Draču prema Srbima bili gostoprimljivi. Bili su u gradu srpskog prijatelja Esad Paše Toptanija, koji je još od proleća 1915. godine imao srpsku vojnu podršku. Esad Paša Toptani pripadao je jednoj od najuglednijih albanskih begovskih porodica. U Balkanskim ratovima on je komandovao odbranom skadra kada su ga opsedale trupe Srbije i Crne Gore. Potom je prešao na srpsku stranu. Nije kontrolisao celu Albaniju. Vladao je Tiranom, Elbasanom i Dračem. Tu je u svoje kuće smestio kralja Petra i regenta Aleksandra kad je u njih stigla srpska vojska. Pokrivao je sa svojim žandarima povlačenje srpske vojske. I pored hrane koju su dobijali i pored zaštite koja im je pružena, srpski vojnici i dalje umiru. Iscrpljeni su i iznoreni. Zabeleženo je da je u pravoslavnom manastiru Svetog Vlaha, koji se nalazi u blizini Drača, sahranjeno oko 250 srpskih vojnika. Jedna od obližnjih njiva postala je grobnica za oko 700 umrlih Srba. Stradanje u Draču nije bio kraj srpske tragedije. Austro-ugarske trupe napreduju iz pravca Skadra. Transport brodovima iz Drača se prekida. Srpska vojska mora u povlačenje. Neprijatelj je prešao reku Mat. Evakuacije iz Drača naglo su prekinute. Naređeno je odstupanje. Srpska vojska krenula je u novo pešačenje od Drača prema Valoni. U selu Arta, 10 kilometara severoistočno od Valone, nalazio se vojni logor u koji su smeštani svi Srbi koji su dospeli do ovog grada. Dospeli su, međutim, ponovo na močvarno tle. Snabdevanje hranom bilo je dobro, ali su umirali od bolesti, od iscrpljenosti posle beskrajnih marševa. Srpski vojnici sahranjivani su i u pesku, na samoj obali. More, međutim, vrlo brzo počelo da otkriva njihove posmrtne ostatke. Italijanski vojnici sakupljali su kosti srpskih vojnika i sahranili ih u posebnoj kosturnici već 1916. 1917. godine. I između dva rata more je nastavilo da otkriva kosti srpskih vojnika. Znamo da je kosturnica srpskih vojnika koji su podigli Italijani postojala u Arti sve do Drugog svjetskog rata. Od tada joj se gubi svaki trag. Danas u Valoni nema nijednog znamenja koje bi čuvalo sećanje na srpske vojnike. Posle 240 km marša duž albanske obale, srpska vojska konačno je stigla u Valonu. U grad su ušli postrojeni u dve kolone. Jedan italijanski svedok kaže, marširali su pod svojim iscepanim zastavama. Valona je bila posljednja stanica albanske Golgote, srpske vojske i srpskog naroda. Valona je bila najpogodnija od svih albanskih luka za evakuaciju srpske vojske i srpskih izbeglica.
Ona je dovoljno duboka. U nju je u isto vreme moglo da stane 30 do 40 velikih brodova. Konačno, ona se nalazila na bezbednom odstojanju od neprijateljske pomorske luke u Kotoru. Odavde, sa ove obale, Italijani su počeli da evakuišu prvo austro-ugarske zarobljenike. Njih preko 22.000. Punih mesec dana posle toga, Italijani su počeli da ukrcavaju na brodove i srpske regrute. Konačno, prebacivanje srpske vojske počelo je 26. januara. Ono je obavljeno s ovog mesta. Srbi su ga zvali Srpski most. Odavde je krenula evakuacija i ona je trajala sve do 19. februara. Međutim, nisu svi tada evakuisani. Na ovoj obali konjička divizija ostala je sve do 5. aprila. Petog aprila 1916. godine posljednji srpski vojnik evakuisan je sa albanske obale na ostrvo Krf. Srpski vojnici i izbeglice prevezeni su uglavnom italijanskim brodovima, koji su u akciju evakuacije srpske vojske krenuli iz luke Brindisi. Rezultat ove operacije pokrenute u zimu na prelasku iz 1915. u 1916. godinu bio je dvostruk. Strateški, ona je omogućila da Balkanski front posle samo 2 meseca ponovo bude otvoren s obnovljenim srpskim vojnim snagama. Srpsku vojsku jesu potukle jake austro-ugarske snage, ali je nisu i savladale. Jer ako pogledate fotografije tih vojnika, vidi se da u njima još ima ponosa i volje da se bore. Sve to je omogućilo da se otvori, odnosno da se ponovo otvori Balkanski front. Zatim, tu je primetan i humanitarni aspekt, jer je italijanska mornarica za to kratko vreme, od samo 2 meseca, spasla 300.000 ljudi, od kojih su trećina bile izbeglice. Izbegli Srbi, dakle civili, zatim 136.000 vojnika, 14.000 pripadnika konjice, 10.000 konja, više od 22.000 tona materijala, municije i hrane, u što je bilo uključeno i 50 komada teških artiljerijskih oruđa srpske vojske i još 23.000 austro-ugarskih ratnih zarobljenika, jer ni oni nisu bili prepušteni sudbini. U znak sećanja na te događaje postavljena je ploča na kojoj se kaže da je italijanska ratna mornarica od decembra 1915. do februara 1916. zajedno sa 584 civilna plovila spasavala srpsku vojsku. Obavljena su 202 putovanja, spaseno je oko 115.000 srpskih izbeglica. Italijanski podaci razlikuju se od podataka srpske vrhovne komande iz 1916. godine. Dok Italijani govore da je prevezeno oko 260.000 srpskih vojnika i civila, srpska vrhovna komanda ima podatke za oko 160.000 transportovanih Srba. Bez obzira na razlike u brojevima, ova akcija smatra se najvećom pomorskom evakuacijom tokom Velikog rata. Ona i danas izaziva interesovanje istoričara mornarice širom sveta. Evakuacija srpskih vojnika i civila mora se posmatrati kao jedna od najvećih pomorskih operacija, možda čak i u celom Prvom svetskom ratu. Ona je izvedena u izuzetno teškim uslovima, iz malih luka i pod stalnim napadima neprijatelja iz vazduha. U to su bile uključene i austrijske podmornice, pa ni more nije bilo bezbedno. Objekti su bili uništeni, a snage rasute po raznim lukama. Tome još treba dodati 130.000 srpskih vojnika i civila, materijale i zlato koje je trebalo sačuvati. Bio je to ogroman poduhvat. On potvrđuje veliku profesionalnost i sposobnost Francuza, Italijana i Kraljevske mornarice, koje su sve to izvele u tako užasnim okolnostima. Pre nego što su srpski vojnici i civili stigli na Krf, francuske jedinice zauzele su ovo grčko ostrvo 7. januara 1916. godine.
Grčka je tada bila neutralna. Kralj Konstantin, germanofil, uzaludno je negodovao. Posle Francuza, 18. januara 1916. godine, na ostrvo Krf stižu i prvi srpski vojnici. Srpski vojnici iskrcavani su u ratnoj luci Guvija, 10 kilometara severno od grada Krfa. Francuzi su očekivali da će se iz brodova iskrcavati brkati postari srpski vojnici. Umjesto njih iz brodova su izlazili golobradi, bolesni mladići. Prvi su na Krf naime stigli srpski regruti. Za njima je stigla glavnina srpske vojske. Jedan vojnik Moravske divizije drugog poziva kaže: kada smo uplovili, dočekala nas je francuska muzika. Svirali su našu himnu. Iz hiljade grla francuskih mornara prolamalo se: živeli Srbi, živeli heroji. Nismo znali kako da im zahvalimo i svi smo plakali. Srpski vojnici su iz Guvije u početku prevoženi na malo ostrvo Lazaret, gde im je pružena prva medicinska pomoć. Tu je obavljena trijaža. Oni koji su bili u boljem stanju odvedeni su u vojne logore koji su formirani za srpsku vojsku na Krfu. Životno najugroženiji odlaze na ostrvo Vido. Na ostrvo Vido prvi su stigli srpski regruti. To su bili oni dečaci koji su preživeli stradanje u Albaniji, u Fijeru, na obalama reke Vojuše. Oni su prebačeni brodom Kordoba. Tu su stigli 18. januara. Došli su na ostrvo koje će brzo biti upamćeno kao srpsko ostrvo smrti. General Mondezir opisuje kako srpski vojnici teškom mukom izlaze iz čamaca, oslonjeni na ruke francuskih mornara. Oni se, kaže, teturaju uzbrdo prema proplanku, trošeći poslednje atome snage, oslonjeni na svoje puške, a onda padaju iznemogli od umora bez svesti. U januaru 1916. godine, kada su Srbi počeli da pristižu na Vido, ostrvo je bilo golo i kamenito. Ove šume zasađene su tek u periodu između dva svetska rata. Srbi su ležali na ledini. Ovde ničega nije bilo. Umirali su na kiši. Ledena kiša danima je padala. Srpski vojnici su u očajnom stanju. Mnogi od njih bili su živi kosturi koji su jedva imali 30 do 40 kilograma. Francuski mornari su tada sa svojih brodova doneli vesla, daske i platno za pokrivanje i od njih napravili improvizovane šatore za neseće Srbe. Procenjuje se da je tih dana na Vidu umiralo dnevno po 150 srpskih vojnika. Na Vido stiže i Moravska stalna vojna bolnica. Srpski i francuski lekari uspevaju da poboljšaju situaciju. Podiže se drvena poljska bolnica, postavljaju se šatori, uvode bolesničke knjige. Pored nege i medicinske pomoći, umiranje srpskih vojnika se nastavlja. U početku su sahranjivani na obali. Kada to više nije bilo moguće, stavljeni su u čamce i odvoženi na pučinu.
polagani su dubine Jonskog mora. Danima su na obali ležala tela srpskih vojnika. Te gomile ljudskih tela bile su visine iznad prosečnog ljudskog rasta, dugačke po nekoliko desetina metara. Sa obale oni su polagani u plavu grobnicu. Više od 5000 srpskih vojnika našlo je svoj spokoj u vodama Jonskog mora. Njihov tačan broj nikad nećemo utvrditi, jer prvih dana nije vođena evidencija, a tada je umiranje bilo najmasovnije. Posle tromesečnog povlačenja i skoro 800 km pređenih peške, organizam više nije mogao da izdrži. Plava grobnica jedan je od najdramatičnijih i najtužnijih trenutaka srpske istorije. Umiranje se nastavljalo, ne samo na Vidu, nego i po vojničkim logorima. Širom Krfa nalazilo se 27 srpskih vojničkih grobalja. Ovdje je bilo jedno od najvećih, to je selo Kato Korakjano. Tu je počivalo oko 500 Šumadinaca. Zajedno sa grobljem Drinaca u mestu Agios Mateos, ovo je bilo najveće srpsko groblje na ovom ostrvu. Kada je Miloš Crnjanski posjetio Krf 1925. zabeležio je: ostrvo Krf zasejano je našim grobljima. Država je sva ta groblja i sve te posmrtne ostatke eshumirala krajem 30. godina 20. veka i prenela posmrtne ostatke junaka na ostrvo Vido. Na grčkom ostrvu Krfu umrlo je oko 7000 srpskih vojnika. To su bile posljednje žrtve albanske Golgote, koja je za sobom ostavila 100.000 mrtvih. Prema zvaničnoj proceni Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u višemesečnom stradanju kroz Srbiju, Crnu Goru i Albaniju, život je izgubilo 77.455 vojnika i oko 140.000 civila. U ovom mauzoleju pohranjeni su posmrtni ostaci preko 2700 vojnika, bolničara, civila. Ovdje su imena: Miodrag Ranković, Velika Plana, Dimitrije Rančić, Pirot, Kostar Isimović, Zeoke, Ilija Ristović, Kriva Kruša, Božidar Vrnjaković iz Batočine. Evo ga jedan dobrovoljac, Todor Rogonja, redov dobrovoljačkog odreda iz Jajca, Mustafa Romanović. Ovdje su šumadinci, Andrija Erić, šumadijska divizija Milanovac, Mustafa Emrilah, Esad Pašina armija iz Tirane. Gligorije Živanović bio je učitelj iz Metkovića. Tu su samo imena koja znamo. Nikada nećemo saznati imena onih koji su položeni u plavu grobnicu, a njih je bilo preko 5000. Sunce, more i masline. Srpski vojnici se uz dobru klimu i redovnu hranu vrlo brzo oporavljaju. Razmešteni su po logorima širom ostrva. Bili su u Guviji, Ipsosu, Agios Mateosu, Moreitiki, Kato Korakijani. Ponovo se čuje korak i marš vojničkih cokula.
Kosturi su ponovo postali ljudi, vojnici. Srpski vojni logori bili su savršeno uređeni. Imali su staze od sitnog kamena. Svuda je bilo posađeno cveće, klupe. Svakog dana srpski vojnici su marširali uz vojnu muziku. Pod teškim cokulama pucao je kamen. Ruski poslanik pri srpskoj vladi na Krfu, knez Trubecki, zabeležio je da je preporod srpske vojske najavljivao budući Vaskrs Srbije. Srpski vojni logori bili su smešteni po beskrajnim drevnim maslinovim šumama na Krfu. Izvršena je temeljna reorganizacija 3 srpske armije. Srpska vojska izgubila je 2/3 ljudi, zato su spojeni prvi i drugi poziv. Srbi su dobili vojnu opremu i naoružanje iz Francuske. Zabeleženo je da su srpski vojnici ljubili svoje puške, koje su im čuvale glave još od 1912. pre nego što bi se sa njima rastajali. U logorima se igra srpsko kolo. Čuje se smeh, osjeća veselje. Srpski vojnici i oficiri obeležavaju slave svojih jedinica. Sviraju se gajde, tu su i frule i trube. Krvskim maslinjacima odzvanjaju srpske pesme. Ovo je jedno od mesta na kom su se gonjeni srpski vojnici februara 1916. nastanili i proveli prve teške dane. Tada je posle srpske Golgote Drinska divizija logorovala na ovoj zemlji. Ja sam imao priliku i veliku sreću da odrastam uz baku koja je kao mala često bila u kontaktu sa srpskom vojskom. Tako sam kroz pesmu koju mi je tada pevala i koju sam kao dete slušao, ne razumevši reči, ipak osjećao nostalgiju, bol i nesreću tih ljudi koju je pesma saopštavala. η οποία είχε το τραγούδι αυτό, τον πόνο και τη δυστυχία που προσπαθούσε να μεταδώσει το τραγούδι αυτό. Kostase, da li još pamtite tu pesmu? Φυσικά, το θυμάμαι. Naravno da je pamtim i to sa osjećanjem velike nostalgije i ljubavi. Ako želite, mogu sad da vam je otpevam. Τώρα να σας το τραγουδήσω. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo je selo moje, tamo je ljubav moja. O zar je morala doći ta crna nesretna noć, kada si, dragane moji, otišao u krvav boj. Kada si, dragane moji, otišao u krvav boj. Pesma Tamo daleko, jedna od najlepših srpskih pesama, nastala je na Krfu. Pevala se u logorima, u gradu Krfu i na svakom mestu gde je srpski vojnik tada boravio. Od Grka je kupljen jedan brodić i dato mu je ime Srbija. Dok je plovio, nad njim se vijorila velika srpska zastava. Zadatak brodića Srbija bio je da prebacuje srpske vojnike s jednog na drugi kraj Krfa. Kažu da se sa njega često razlegala pesma Tamo daleko. Na njemu su se tiskali generali, oficiri i vojnici, bez obzira na čin. Na Krfu se nalazilo nekoliko savezničkih vojnih misija. Njihov zadatak bio je da omoguće obnovu srpske vojske. Ključnu ulogu imali su Francuzi. General Mondezir pod svojom komandom imao je većinu savezničkih misija. Francuzi su Srbima davali gotovo sve, od hrane preko opreme do naoružanja. Britanci su brinuli o komunikacijama, kopnom i morem. Sredinom februara na Krfu se nalazilo oko 5000 Francuza, preko 330 Britanaca i oko 200 Italijana.
Krf nije imao tako dobre puteve i mostove koji bi omogućili snabdevanje srpske vojske. Na njihovom popravljanju, na njihovoj izgradnji radili su uglavnom Englezi. Bila je to britanska jadranska misija. U tome su im pomagali i srpski vojnici. Ovaj most u selu Potamos zajedno su radili Srbi i Englezi. Ovde u rukopisnom odeljenju Imperijalnog ratnog muzeja u Londonu nalaze se lični dokumenti oficira, pripadnika britanske jadranske misije. Ovde vidimo članove misije. Tu je Sam Gooden, zatim Taylor, Garcia, Solomon. Sjajna fotografija. Većina ovih fotografija potpuno su nepoznate do dana današnjeg, neobjavljene. Zajedno su ovde srpski oficiri, francuski i britanski oficiri. Ovde se kaže Krf 1916. godine. Prepoznajemo generala Terzića, generala Bojovića, generala de Mondezira i generala Taylora. Ove fotografije su zaista divne, zar ne? Ove fotografije su veoma zanimljive. Kao prvo, kvalitetne su. Primećujemo da su snimljene dobrim fotoaparatom. Zatim, one nam otkrivaju jednu važnu i iznenađujuću činjenicu. Kad se srpska vojska iskrcala na Krf, gde je u tom periodu živelo oko 90.000 stanovnika, resursi tog ostrva nisu bili dovoljni da nahrane sve prisutne Srbe i francuski kontingent koji im se pridružio. Sve zalihe su pristizale iz Pariza. Kao što vidimo na ovoj slici, osim bolničkih brodova koji su Srbe prevozili u Bizertu, Francuska je slala i brodove sa hladnjačama koji su prenosili zamrznuto meso iz Pariza na Krf. Ono je bilo namenjeno srpskim vojnicima kojima je bilo neophodno posle svih tih nadljudskih napora. Jedna od prednosti Krfa bila je njegova luka. Tu je dubina luke bila dovoljna za pristup brodova s teškim teretom, pa su mogli da prenose velike količine hrane. Srbi su u početku bili smešteni na severoistočnoj obali Krfa, oko Guvije i Ipsosa, a potom, kada su komunikacije na ostrvu popravljene i kada je poboljšano snabdevanje vodom, izgrađeni su vojni logori za Srbe duž cele istočne obale ostrva. Oni su svoje vreme provodili u svojim vojnim logorima, ali su često dolazili i u krfska sela. U selu Hlomos, u neposrednoj blizini vojnih logora u Agios Mateosu i Vraganjotici, u kući Jorgosa Makratisa, vrlo brzo je formiran klub srpskih oficira. Iz ove kuće razlegao se žagor, smeh i pesme Tamo daleko imam ženu, mnogo lepu, da su meni oči tvoje. Žitelji ovog živopisnog sela zapamtili su Srbe kao narod koji peva. Srbi su posle meseci stradanja i smrti došli na jedno ostrvo izobilja. I u stvari Srba je bilo više nego Krfljana u tom trenutku. Da li je bio zabeležen bilo koji slučaj nasilja, krađe, otimanja prema lokalnom stanovništvu? Možda najbolje svedočanstvo o disciplini srpskog vojnika je izveštaj francuskog potpukovnika Monijela, člana misije generala Mondezira, koji govori da nijedna krađa nije zabeležena, nijedna tuča, incident, nijedna grana maslina nije slomljena. A u dnevniku jednog užičkog vojnika saznajemo za sudbinu izvesnog Laze iz Kosjerića, koji je svojom sviralom u najtežim trenucima na frontu uveseljavao srpske vojnike. U jednom trenutku iskušenja ovde na Krfu ubrao je jednu pomoranđu, istog trenutka priveden je od strane patrole srpske
vojske i u zatvoru je pevao novu pesmu pokajanja. Hej, Lazo, Lazo, jesam li ti kazao da na Krfu ne kradeš pomoranke? Sve srpske državne ustanove nalazile su se ovde u gradu Krfu. Tu je bio regent i njegov dvor, vrhovna komanda, srpska vlada, Narodna skupština, državna blagajna. Skoro da nije bilo ulice bez neke srpske državne ustanove. 123 narodna poslanika povukla su se sa srpskom vojskom preko Crne Gore i Albanije. Sednice Srpske narodne skupštine bile su veoma burne, onako kako i dolikovalo istoriji srpskog parlamentarizma. Sve do samog kraja rata, grad Krf ostaće sedište srpske države u izgnanstvu. Za potrebe Srba, Krfska mitropolija ustupila je 3 crkve na Krfu. Svete Trojice, Svetog Arhanđela Mihajla i crkvu Svetog Nikole. Tu je bilo sedište Srpske mitropolije. Tu je služio srpski mitropolit Dimitrije. Ovde su Srbi dolazili na službu Božiju i za sve velike praznike. Evo, ovako su sigurno sedeli srpski oficiri i vojnici u ulici Liston i čitali srpske novine. Vrlo brzo je obnovljen rad državne štamparije. Uz pomoć krfskog štampara Lancasa izlazile su srpske novine u kojoj su, pored saopštenja srpske vlade, prvi put objavljene i Plava grobnica Milutina Bojića, Ave Serbija Jovana Dučića. A evo, saznajemo i za jedan omladinski turnir u fudbalu između Srba, Grka i Engleza. Srbi su pobedili Grke, međutim morali su da priznaju poraz Englezima koji su izmislili ovaj sport. Da, ovde je na naslovnoj strani pesma Edmona Rostana, čuvena Kralj Petrova 4 vola, u prevodu Milutina Bojića, epski prelazak Albanije, homerska scena, Kralj Petar upregao 4 vola. Tu su vesti iz Srbije, ljude zanima šta se događa sa njihovim dragim i bližnjim i na kraju obavezno idu vesti sa frontova. U ovoj zgradi nalazilo se pozorište Feniks. Tu su dolazili Srbi da bi gledali svoje pozorište predstave i svoje glumce. Tu igra Nušić, Sremac. Ovde je čuveni beogradski glumac Brana Cvetković grdio svoju ženu Kaju. Ona je pesmu tamo daleko pevala Tamo je selo moje, tamo je ljubav moja. On bi je zaustavljao. Stop, ponovo. Žene bre, rat je, Srbija je u nevolji. Pevaj, tamo je Srbija. Srbi su na Krfu ostali 2 do 3 meseca. Međutim, utisak koji su oni ostavili na Krfljane prisutan je i danas kao i onda pre 100 godina. Od reči hleb. U lokalnom dijalektu nastale su reči hlebonjaris iz Klebona. Kada bi poželeli da kažu da je nešto izuzetno veliko, govorili su da je to kao banknota, jer su ih impresionirale velike novčanice koje su srpski vojnici tada imali. Čak su govorili i crno vino kada su želeli da kažu da žele vino izuzetno dobrog kvaliteta. Ove reči su ostale u upotrebi i određeni ljudi ih koriste čak i danas, što je posljedica izuzetno dobrih odnosa koji su tada ostvareni između srpskih vojnika i lokalnog stanovništva. Ovo je razvidnica koju jedna Krfljanka uputila srpskom oficiru. Tu se kaže: Krf je onakav kakav je bio i pre 1916. Onemeo je, pust, ne peva više. Vaš narod stalno i uvek peva. Na taj žagor sam toliko navikla. Možete da me računate kao velikog neprijatelja vašeg naroda, jer sam uvek želela
da se što kasnije vratite u vašu otadžbinu. Došli ste, pokazali ste nam šta znači život i otišli, a nas ste ostavili nesrećne. Prvi srpski vojnici napustili su Krf 18. aprila 1916. godine. Francuskim brodovima, tokom aprila i maja meseca, transportovani su u Solun. Na Solunskom frontu, posle samo nekoliko meseci, septembra 1916. godine, na planinskom vrhu Kajmakčalanu, odneli su veliku pobedu i posle skoro godinu dana oslobodili Bitolj, deo svoje otadžbine. Sa Bugarima i Nemcima borili su se još 2 godine i onda, septembra 1918. godine, krenuli u pobedonosnu ofanzivu. Za samo 45 dana, pod borbom, prešli su ogroman put i oslobodili domovinu. Vaskrsla i oporavljena srpska vojska, Prvi svjetski rat završila je kao pobednik. Cena koju je Srbija platila bila je ogromna. Stradalo je više od 1.247.000 stanovnika, preko 56% muškaraca. Albanska Golgota, jedna od najstrašnijih stranica srpske istorije, odnela je skoro 220.000 žrtava. Šta osjeća neko ko krene putevima srpske vojske preko Crne Gore, Albanije, sve do Krfa? Osjetit će da je linija koja deli poraz od pobede, stradanje od vaskrsenja, neobično tanka. I da su u suštini poraz i pobeda, stradanje i vaskrsenje jedno. Ali taj put ne može da prođe svako. Njime prolazi i pobeđuje samo onaj ko se ne predaje i samo onaj ko veruje.